Bog svima, evo jedna kratka lekcija iz gitare, a danas ćemo naučiti svirati rumba ritam na gitari, znači rumba hitana, španjolski ritam koji su često svirali Gypsy Kings. Zvuči vrlo atraktivno na gitari i totalno ga je gušt za svirati, a uopće nije komplicirano ako se sistematski ukratko objasni. Pogledajte, ovako to zvuči. Ok, znači izgleda teško, ali zapravo je vrlo lagano i treba će vam nekoliko dana za to. Ovako, znači koristit ćemo manje više desnu ruku za taj ritam. Prvi pokret, imat ćemo 4. Prvi pokret lupite u gitaru, ovdje gdje se spaja vrat gitare i rupa i tu rozeta. Otprilike ovdje, evo ga. Dobro? Znači, to je prvi udarac. 1. I onda vam se ruka vam se ko zaljepi za gitaru. Znači, nemojte lupiti ovako i onda odmaknuti. Ne, nego se lupi udarac i ostaje ruka zaljepljena. Ok? Nakon toga prsti idu gore. Znači, ovi tu prsti. Manje više srednji i prstenjak. Evo ga. Znači, prvi korak, drugi korak su prsti gore. 1, 2. Ok, još jedan put. 1, 2. Kada svirate taj ritam, znači ne koristite lakat, znači ne želite imati ovaj pokret, nego rotaciju zgloba većinom. Ovako, znači ovo i ovo. Izrotirajte te prste prema van, ne prema gore, nego udarac van. Ok, znači tu su 2 koraka već. Udarac, prsti gore. Idući, treći korak je prsti prema dolje, znači manje više taj M i A prst, to je srednji prstenjak. Sa ostalim prstima isto naravno može prema dolje po žicama. Možete po svim žicama. Evo, prema dolje, ovako isto, rotacija zgloba. Ok, znači to je treći korak. Koji je bio prvi? Udarac, prsti gore je bio drugi i dole je treći. Četvrti korak je samo palac gore, znači morate malo zadrotirati ruku ovako i palac gore. Ovako. Znači zapravo ruka se miče ovako i dalje rotira, no palac malo izdvojite i više ga aktivirate prema gore u polukružnom pokretu. Ok? Znači to je četvrti korak. I to je to. Evo ga, naučili sam sva 4. Pogledajte. Udarac, gore, dole, palac. Udarac, gore, dole, palac. Udarac, gore, dole, palac. Udarac, gore, dole, palac. Eto, sad ćete probati sa mnom u sporom tempu. 1, 2, 3, 4. Pazite na rotaciju zgloba. Pazite da se sinkroniziraju udarci sa mojim, da ste u istom tempu. Dobro? Ok, kliknite pauzu, malo provježbajte sami, pa se vratite natrag jer ćemo probati malo brže. Dobro? Ajmo malo brži tempo. 1, 2, 3, 4. Ok, može još brže? Ajmo probati. 2, 3, 4. Ajmo još brže. 3, 4.
probate pratiti, ako ne možete, nema veze. Možete za nekoliko dana kad vam sjedne taj pokret ruku. Znači, ovo je već dosta brzo. I da vam zvuči zanimljivo, ovaj udarac, koji je prvi bio korak, prvi udarac, znači možete recimo eksperimentirati, ali možete recimo lupiti malo ovdje i onda malo ovdje. I onda ove ostale udarce prenijete putem. To naravno nakon par dana kad vam legne motorika malo bolje. I onda ubrzavajte. Ok, nakon toga recimo možete ubaciti bilo koji akord, sve zvuči super, na primjer E-mol, A7, A-mol, E-mol, H7, C-mol, A-mol. Evo ga, to je to. Zabavljajte se sa novim rumba ritmom i vidimo se u drugoj kratkoj lekciji.